Mislim da smo došli di Jano vozi. Točno ga osjećam, evo ga. Evo nas kraj drugog topa. Daj ruku. Sad ćete vidjeti WC sa pogledom, ne? To ti je WC. Sti ludila. Dobro jutro! Čekaj, opala. Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro! Evo idemo na mali izletić, probudili smo se, javili smo se kozama, kupili kruh i sad idemo vidjeti raketnu bazu Stupišće. Puno toga se mijenja na otoku, idemo vidjeti je li se Stupišće promijenilo. Mislim, mijenja se na bolje, uređuju ljudi stvari. Ovdje na rovno isto imate cestu koja vodi na Stupišće ispod nas, ali nikako vam je ne preporučan. Prije par godina smo bili i vidite, to je dole tu cestica i užasne su rupetine, tako da idemo prema starom smetlištu i tamo ćemo skrenuti. Komiza! To je Komiza! Tu se skreće. Znači, tu je ova kućica, jedino što može, ako ste je prošli, vratite se nazad ako dolazite iz Komiže. Sad, drndava je cesta. Smetlište, da se ne brinete, sad izgleda ovako. Sanirano je staro smetlište, a cesta za sada izgleda dobro. Jedino može biti sranje u kraju jer je padala kiša 10 dana. Vidjet ćemo. Evo znak, došli smo da tu kreće vojni dio. Prije je tu bilo zabranjeno, ali eto, umraj Tito. Mislim da smo došli di Jano vozi. Znači, ne možete vidjeti jer su radili kamuflažu. Točno ga osjećam, evo ga. Evo, da ne snimamo sve iz auta, malo da izađemo. Inače, ako nećete sami, imate vojne ture, super, da vam stavilo lampadinu na glavu i lipo vam sve. Tamo je... prostorija, ništa. Nije prostorija, tamo je ulaz, tamo u svakom slučaju tura je top, mi smo naišli na jednu i pridružili se, tako da preporučam. Super. Evo, odlično, hvala. Znači, nevjerovatno, sreli smo vodiča iz Alternature koji nas je prvi put vodio kroz topove i tunele. Pada na kiša, evo došli smo do topova. Jedan je tu, jedan je ispod mene. Ova uvala, tu je znači vojarna gdje su bili vojnici. Znači, ovo je čuvalo ovdje jugozapadnu obalu otoka Visa i 90 mm talijanski topovi, talijanske proizvodnje. Nešto detaljnije možete sa turama vidjeti. A mi ćemo malo ovako. I svaki top ima ulaz u njega. Sad idemo dole. Idemo prema topovima. Ovdje ga ja mislim nema. Evo biš ovdje. Ovdje su ga mašli. Da, evo tu je bio. Tamo se vidi onaj tunel. Ma i tu tunela. Tu je bio top, više ga nema. Tamo je pucao ako bi došao neki brod. I onda ovdje vidiš ova vrata, tu vode do drugoga topa kojeg ćemo sad ići vidjeti. U stvari su svi povezani ispod zemlje. Evo nas kraj drugog topa. Znači, JNA kad odlazila s Visa, uništila je cijevi i sve ostalo.
Evo ga. Evo ga, Oliver. Tu je pucao i tamo ako mu dolazili neki brodovi opasni, onda bi on upozoravao. Ali ja mislim da ti oni nisu nikad upotrijebljeni, oni su bili samo da se prepadnu. Samo da se neprijatelj prepadnu. Ćeš sjest kao mama? Znači bili smo u onome tamo, sad smo u ovome i ima ih još tamo. I svi su povezani tunelima. Gore sam vam bio pokazao ulaz. Ej, tu je mama. Evo pokušat ćemo malo ući. Ćeš ti ostati tu? Sad se ulazi dole i onda je tunel spojen sa... Ćeš ići vidjeti s nama? Sa drugima. Je, možda se izgubi, zato je on rekao. Da. Pa slušaj, nešto si naučio, ali zadnje ture ti, nešto ja i eto. Ti ništa nisi naučio. Evo tu se sada račva. To je to. Da, tu su vojnici spavali. A zato što su oni tu živjeli i održavali su top i ovdje je možda bila spavaonica, tamo kuhinja, tamo Da. Viš ima strelice. Aha, bravo, rekao je znači. I oni su te sve ovako iskopali ispod zemlje, tako da ih niko iz zraka ne vidi di su. Iz zraka se nije znalo da ovdje nešto ima. To je bila municija. Priručni magazin. Vidiš, oni su čak žice izvadili, ove su, tu su ti bile žice od struje. Voda za piće, a sjećam se znači da su napravili da je interesantno, da je cilj ovi tunel pod nagibom, tako da kad pada kiša, da ide sve znači prema vamo i ovdje su ovi kanalice ovdje i ovdje, tako da sve završava tamo. I sad ovo je centralni izlaz za osmatračnice. Ovo je za WC, on je isto zanimljiv. Možemo otići do zahoda pa ćemo se tu vratiti. Ne znam, baš nema više onih oznaka. Sad ćete vidjeti WC sa pogledom. Pošto nije bilo kanalizacije, jeli, u tunelima, onda su morali napraviti ovako. Znači ovo nije obrađeno do kraja, samo je probijeno. Evo ga, vidi ga, 2 WC-a. Evo, to ti je WC. I pogled. To je zahod bio. A vidi di su kakali. Je li dobar ovaj zahod? I onda su tu kakali. Dobro su kakali, to su kakali, da. Idemo nazad. Idemo pokušat naći put za tunel, za top broj 3, jel? Opa, ostao sam bez obitelji. Daj ruku. Ajde. Hop, bravo. Evo top 3 Maja. Idemo gore. Ajde, idemo izaći na drugi top. I ovo su prije espresali vojni. Tako je. Evo nas izlazimo na top broj 3. Razbili su vrat. Evo još jedan to. Ovaj je puno lošije stanje. Vidi. Ovaj je puno lošije izgleda, tako. Cijelo ga je uvatilo. Nije bilo prilike. Dajić, Mirsad, jun 89-90, Donji Vakufel, 95, klasa 95. Tako nešto. Prije Hrvatske ti je postala država Jugoslavija i predsjednik te države se jako boja da će ga neko napasti, onda ti je postavio
puno vojnih područja po Jugoslaviji. I u kojem smo bili? Prije ovoga? U Konjicu. Konjicu. I Oliver isto tamo bio. I Oliver, ali mali, što se ne sviđa pokazati slike. Konjic, rodna Grudena, Hercegovino. Da. Uglavnom izašli smo iz topa. Idemo sad dalje pokazati vojarnu i su se spaljivale rakete. Nešto više tehničke prirode, što sam rekao možete preko agencije. I čuo sam, vidio sam da Juka je napravio, da će napraviti dokumentarac. Jurica Galić, Juka, pa možete vidjeti, ja mislim da će biti interesantan. Pa evo, možete vidjeti ili izbaciti, ako nije izbacit će uskoro. Idemo dole. Što ima zmija, malo ćemo tupkati. Nisu otrovne, ali eto, uzmite neki štap. Pa ih malo obavijestite da stižete. Inače poslije sva stabla i je to, a sad je zapušteno, a nekad će nešto biti, onda će dovoljno biti mali. Rastu čovječe iz betona. Kako priroda uvijek nađe svoj put. Za prirodu se ja ne bojim. Za nas se bojim. Mali, mali porići, da! Pjesak je tu je... Osinjak. 10 strana za izolaciju. Srića otpalo, ja mislim većina što je mogla otpasti. Ale su prijezili u lici i tu su spavali. A, možda smo se gore penjali. Ode bila kuhinja. Da, tu su papali. Ili dole? Nije, to je gore, ja mislim da bi... Ovo se sluša krop. Nemoj ići tamo. Evo je. Evo zastava. Nemoj ići tamo. Ne znamo je li to baš stabilno. Uas ti ludila. Ovo da nema ni krova. Jesi uša, mama? Odavde imamo jednu sliku, sad ćemo je staviti kad smo bili mladi. Ti si uvijek zgodan, ljubavi. Rocket Buzz, Dijana Maja, dok je Maja prije pisala blogove, evo, tu smo bili. Nalazimo zmije. Pari sve isto je. Trebamo naći ovu sa zastavom. A taj ono malo poviše. Evo sad smo sad tu. smo tu. Evo ga. Ok, možemo i bolje. To. Aj. Uglavnom, mislim da smo odustali, i zadnji put smo odustali ovdje, iako ima neki puteljak i tu su još neki objekti, ali pari nam se ići predaleko do mora. A istraži tu od ovih vrha skala kako izgleda odavde. Ćemo mu nekako trebalo bi možda probati doći, vidiš ovdje isto ima nešto rupa. Trebalo bi morskim putem možda. Ok. Završavamo sa Stupišćem, idemo kući na ručak. Pa ćemo vidjeti gdje će nas dan odvesti. Evo, vrijedni nono je već zapalio vatru. Pardon što sam išan. Tako, za tako ovu. malo, bravo. Ali gdje će, jer ti ima mjesta za Ima koliko hoćeš. Ajde si jednu i drugu stranu. Ispričavam. Snije dva viskija, moraš ti peći, da još izgoni ribu. A ovo je sad na piku. Pira, pa koji ćeš? Ćeš to ti pira? Danice, moja ljuta ranice, dođilazi kraj mene. Idemo? Ljudima, idemo na hum.
je li to najviši vrh? Je. Najviši vrh otoka Visa. I tu ćemo zaključiti ovaj video. I vidimo se sutra. Tamo je još uvijek aktivna vojna baza. Eno ti komiža. Komiža, komiža. S ove druge strane se vide Viške vale. Ma lipo su se vale, lipo su se. A s vama se vidi čeka je Split. Odnosno, u daljini se vidi Split, da mi ne bi. Brač, Far, Vis, Šolta, Lastovo. Ne znam zašto sad citiram Kopito. Odnosno, nabrajan iz pjesmice. I sad kad sam spomenula Kopito, baš mi je žao što od svih vikenda se nismo uskladili ne samo sa Svilon koji je frontman Kopita, nego s nikim s kim inače dođemo na Vis, da daju još malo tog šuga videu, ali eto, nadam se uskoro ponoviti. S humom ćemo završiti današnji dan i današnji video i ovaj video. Nadam se da vam je bilo zabavno, nadam se da ste saznali nešto ako želite ići na Vis ili ako samo želite saznati nešto o njemu. Biće još jedan video o sutrašnjem danu. Probat ćemo otići negdje što nam je zanimljivo, a vjerujem da će biti i vama. Pokušavat ćemo izbacivati tjedno, pa budite s nama. Kad se subscribe-ate doći će vam notifikacija da vam olakša posao traženja jesmo li ga izbacili ili ne. Ćao!